Sloga iz Bajine Bašte na poziciji broj 6. Sloga iz Bajine Bašte prošle sezone bila prvak zapadno-moravske zone gdje je u jednoj dugoj trci sa jedinstvom iz Užica ovdje u direktnom duelu uspjela da prođe neporažena i da izbori ulazak u Srpsku ligu, ali objektivno gledajući igrački, Sloga iz zone i Sloga iz Srpske lige je potpuno druga ekipa. Prvo je došlo do promjene trenera gdje su umjesto domaćeg Jašića doveli trenera Zorana Kostića iz Čačka. U stvari on je bio i Lučanin, ali on je Čačanin, bivši igrač Borca. I pretpostavljam da je u dogovoru sa predsjednikom Živkovićem njihov sekretar tokom leta imao pune ruke posla, poznati sportski radnik Stamenić. Milan je imao toliko posla oko registracije igrača jer je Sloga dovela gotovo potpuno novi tim. Ajde da krenemo jer je bitno predstaviti, makar za nas koji volimo i pratimo Slobodu, Đorđević i Živanović i Denis Ilić iz Slobode su se vratili. Sva tri su Bajinobaštanina, vratili su se u ekipu Sloge i Božić Marko, bivši igrač Slobode iz Tutina, posle Slobode otišao u Tutin i on se vratio u matičnu Slogu. Pored toga, Bajinobaštani uspevaju također svog lokalnog Stefana Tešića, koji je duži niz godina igrač mladosti iz Lučana, bio je na pozajmici i u Borcu iz Čačka i čini mi se i u Slogi iz Kraljeva. Jedan dobar špic, odličan igrač, koga također uspevaju da vrate na pozajmicu i također Đukić, bivši igrač Slobode, isto Darko je tu iz Kelana, iz okoline Bajine Bašte i on je lokalni igrač, uspeva i njega da vrati Sloga, ali pored toga trener Zoran Kostić dovodi, i ja sam to se malo u šali rekao, jednu koloniju Čačana, pre svega tu mislim na Šutića, na Božovića i na Milovanovića, nadam se da nisam nikoga zaboravio, tri igrača koji su bili verovatno lični izbor trenera Kostića, kao i štoper Radović iz Šumadije Aranđelovac i Dželebdžić, Ćorović i to su još neki igrači koji su igrali po beogradskim klubovima. Znači, gotovo 15 novih igrača je Sloga dovela, trebalo je to sve ukomponovati i trener Kostić je to očigledno uspeo dobro da ukomponuje. Sloga je osvojila 25 bodova ove jeseni i po mom mišljenju je jedno od najprijatnijih iznenađenja, mada je uvek smo to govorili po kvalitetu igrača koje Sloga ima, bez ikakve sumnje to očekivano i mi smo uvek govorili Sloga s ovim imenima ima kapacitet za gornji deo tabele. Da li za nešto više to sada definitivno ne mogu da kažem, ali mislim da je ovako Sloga krenula sa pobjedama. Prva 4 kola Sloga sjajno startuje, 3 pobjede i jedan nerešen rezultat. Onda, ajde da kažemo, nezaslužen poraz od Požarana u Bajinoj Bašti, poništen čist gol u 90. minutu. I možda je ta utakmica šokirala onako Bajinobaštane gdje u 6. kolu i gube od Sušice na domaćem terenu, što je, ajde tako da kažemo, možda i najveći kik Sloge tokom cijele jeseni. Onda nakon toga gube od Takova u gostima i pobeđuju nas 1-0 u utakmici koju je Sloboda odigrala jako slabo. Možda i najslabije u celom prvenstvu. Požežani se tu malo, odnosno Bajinobaštani se tu malo dižu posle 3 utakmice bez pobjede. Pobeđuju nas, zatim u Arilju igraju nerešeno, pobeđuju Rađevac na domaćem terenu i onda, kao što sam rekao, u 11. kolu nezasluženo gube na Ubu 1-0 gdje su minimum zaslužili bod, dosta dobro igrali i u 12. kolu možda malo i time šokirani što su i emotivno ispražnjeni tog derbija na Ubu, igraju malo slabiju utakmicu sa Rskom 1-1 samo u Bajinoj Bašti, međutim oni uspevaju da se dignu i da
pobede u Bogatiću 1:0, što je možda sveukupno gledajući najveće iznenađenje, pozitivno iznenađenje Bajnobaštana u ovoj polusezoni. U posljednja 2 kola nerešen rezultat 0:0 sa Smederevom na domaćem terenu, iako je sloga bila bolja i bila bliža pobedi. Golman Tasić je iščupao Smederevo, iščupao je bod za Smederevo na toj utakmici i u posljednjem kolu opet potpuno iznenađujuće za mene lično pobjeda Bajnobaštana u Kraljevu. I to potpuno regularna i zaslužena pobjeda sa čak 2 gola Đukića. Šta reći o ekipi Sloge? Kostić je to onako poprilično temeljno radio. Nosioci igre su tu bili naravno golman Golubović, štoperski tandem Radović-Božović. Bio je značajnu ulogu je imao i Nemanja Živković na levom boku, zatim u veznom redu Šutić, Marko Božić i naravno Lazar Živanović. U napadu Dejan Đorđević i Stefan Tešić, naravno uz spomenute Ilića, Đukića, Milovanovića. Ipak je to bila poprilično dobra ekipa koja je, eto, ja kažem, sasvim očekivano osvojila 25 bodova i koja će, ako zadrže ovaj tim, sigurno imati ovaj kontinuitet, jer su ovo uglavnom prekaljeni, iskusni igrači koji znaju i igraju na rezultat. Što, evo, mi vrlo često ovdje u našim emisijama koje imamo i nas raduje, jer ne samo ovoliki broj igrača Slobode nas prosto tera da volimo Slogu, nego zato što su nam i komšije i prosto taj klub je za svako poštovanje što se tiče Slobode. Idemo na najboljeg igrača Sloge u prethodnoj polusezoni. Po našem mišljenju najbolji igrač Sloge u prethodnoj polusezoni je Aleksa Božović, a evo i zašto. Aleksa Božović je odigrao 14 utakmica u ovoj polusezoni i mislim da je, iako je on u dosadašnjoj karijeri igrao na poziciji zadnjeg veznog, trener Kostić u nedostatku adekvatnih rješenja na poziciji štopera vratio ga je na to mjesto koje on odigrao jako dobro, imao taj kontinuitet i za mene, iako je na primjer Tešić dao 4 gola ili neki drugi igrači su odigrali, na primjer Radović i Živanović su odigrali utakmicu više, mislim da je Božović onako za mene, makar na toj poziciji, bio potpuno iznenađenje. Kostić je dobio vrlo tu kvalitetno rješenje. Božović je igrač koji zna da igra fudbal, možda nije pravi štoper, tipičan štoper, mislim da bi teško igrao na nekom višem nivou na toj poziciji, ali Kostić je uspio da uradi ono što je on od njega očekivao i sveukupno gledajući za mene je on najbolji igrač Sloge u jesenjoj polusezoni. Najbolji mladi igrač Sloge u jesenjoj polusezoni je bez ikakve sumnje Lazar Živanović, igrač koji je prošle godine igrao tu kod nas u Slobodi i makar meni lično ostaje žal što je on otišao iz Slobode, nadam se da će se jednog dana vratiti ovdje u Slobodu. Igrač velikog fudbalskog znanja, prefinjene tehnike, možda malo nekih slabijih motoričkih sposobnosti, trkačkih sposobnosti, ali igrač koji ima samo 19 godina i koji je već, kod njega je uočljiv napredak u igri. Evo, mislim da je čak u onoj utakmici protiv nas u Bajnoj Bašti bio najbolji igrač. Najbolji igrač Sloge, već ima veliko poverenje trenera Kostića. On igra, jako je bonus, igra potpuno na jednom visokom nivou i mislim da je ispred Lazara jedno vreme u kome on treba da pokaže sav svoj potencijal i sigurno da može da napravi neku dosta ozbiljniju karijeru.